Bismillah. Assalamu alaikum. Hurmatlı tuğanlar, hurmatlı görüşçüler. Biz Karasu'nun eski madaniyat ayılında turabız. Бұл жерден дайыма шығып келчү Нышан аканын аттары да чыгат экен туғандар. Бұл жерде Нышан ака дайыма Россиядан алып келдирет. Бұл көрсөтүүдө дагы Россиядан келген өспүрүмдөрдүн маалыматын айтабыз. Экөө чыгат экен. Анда эмесе биз менен бирге туруп, биргеликте аттарды сынайлы. Ушул биринчи номер. Нышан ака кандайсыз? Ассаламу алейкум. Жакшысызбы ака? Жакшы. Эки ат келди. Эки ат келди. Россиядан келдиби? Россиядан келди, Красноярскийден. Красноярск. Сиз дайыма ушу Россиядан алып келген аттарды сатасыз ушул жерде, да? Мына полторашка. Полторашкабы? Ооба. Бир жанынан көрөлүчү ака. Тиштерин баарын көрсөк болобу? Тиштерин көрсөк болот. 1,5 жаш. Чоң экен бирок. 1,5 жаш болсо. Токтом. Мына көрүңүздөр. Не деген порода ака? Бул Орлов менен тяж аралаш. Орлов менен тяждын аргыны. Кели уже үйрөтүп койдуңуздар. Үйрөтүп койдук. Жакшы нерсе. Мындай тарбияланышы жакшы эле болуп атабы ака? Жакшы, өтө жакшы. Оңго солго кайтып кетпей. Жок. Жакшы. Жакшы. Камачы жок, а? Мына көрүңүздөр. Ким алса ham жакшы үйрөтүп алса болот. Чоң нерсе экен да. Жаш нерсе да. Быйыл дайын дагы жетилет. Жетилет. Уже такалап коюпсуздар, а? Алдын эле такалап койгон. Алдын элеби? Жууш. Жаныбар. Палбанат болот, а? Палбанат жакшы, күчтат болот. Газыктары ham жакшы. Бою канча чыгат? Бою 1,60. 1,60. Ооба. Уровеньге. Мына достор, биринчи номер. Bunun baasını kaça деп koysak ya paltaraşka öspürümdün? Bunun baasını 300 bin dedim. 300 bin som. 300 bin som. Жақсы нәрсе, жуық. Жоğuş baka главный. Den soluğuna cevap veririz. Den soluğuna içine cevap verelim. Tuyakları taza. Tuyakları taza. Emeleri hem mingende hem bunday. Omoktu жақсы olsun. Omoktu bu. Bir tuyaklarını bir gösterip koyun canına. 300 bin som da koydunuz. 300 bin de. Buna dostlar 300 bin som. Karasu'nun eski madaniyatına gelip görsеңіздер болот. Aldı артын bir тартып коюн, басырып коюңузчу. Бул биринчи номер. Буну чаппайбызбы? Чапсак болот. Азма чапса боло бере. Bir narактан бери коюп койбойсузбу? Бери. Чапча. Өйдө карап коюң анда. Аягы жеңил эле. Аягы жеңил, а? Болды. Палбан. Биринчи номер. Кийинки ат көтөлү ака. Кийинки кайсы болду экен көрөлү. 300 миң сом мен алдыга жазып койдум тугандар, бардык данныйларды. Кеттик. Мына достор, экинчи номер. Экинчи номерде. Булуңузда эле туяктары жоон туяк палбандар экен. Бул да Россиядан келген. Бул кунан болдубу? Берки экөө бир келген. Экөө бир келген десеңиз, а? Boyları başta birdey değil mi? Ya bu azmaz. 1,55'ten azmaz. 1,56-57 çıkar. Ha çoğurak bu. Ya kişinerak. Kişinerak den ya. Narkı 1,60 boyu var eken. Nöderak. Bu azmaz kişinerak. Bro yaşı çoğ mu bunun? Yaşı çoğurak. Yaşı çoğurak ha. Kunan eken. Bu 4 kazığı 4 toyaktan takalanıptır. Bunun çoğuş beken? Çoğuş. Bunu da qanday neme qildingiz baka? Bunu da o'sha Жаңы үйрөнчүкпү? Жаңы үйрөнчүк болду эле. Мына менеси o'sha тяж. Атасы эме Орловтун. Enesi Тяж. Атасы Орлов. Мына достор, туяктар. Бунда немелери жакшы мүчөлөрү, арка алды бирдей жакшы. Мына арка алды бирдей жоон ат экен. Бияка бастыргылачы. Өспүрүмдөр чыгып атат тугандар. Нышан ака азыр bunun da basını айтат. Азыр bir sıra nari bastırıp attın baskanların görsetölü. Bunun bası kança aka toru başka? Bunun bası 250 bin. 3.000 dolar eken ha? 250 bin som 3.000 dolar. Anlatan surap. Kemi bolot da ka? Kemi bolot abi. Kemi bolot. Bir aldın tartıp koyayım. Toktap durulaşı. Köküröktörü buna. Tuyaklar tazavı.
айыбы жок, а? Жоқ. Жақсы бар, таза. Бары таза. Анықтан достар, бұл екінші номер болды. Алдыда номерге чалып сүйлөшүңүздөр. Нышан аканын 2 аты чыкты, туугандар. Бир чаппайсызбы буну? Чап жойда кыра. Камчы жокпу? Бұлан Жакшы эле чуркай бирок. жақсы жүркет. Жеңил. Жеңіл. Анда ака содаңызга береке болсун, а? Тынч балам. Болду.